Ame sia me awɔ dɔ le movevi ɖoɖo me. Ame sia me ato anukwaɖe. Eye ame tutɔ aɖeke ame ɖe yi ɖo tame vɔ ɖe Togo ŋutia magava Togo nyigba dzi o. Ne miado gbe ɖe ne miaƒo nu ema. Ye Togo wɔ nu kɔ. Elabena nu yi miegblɔ kpakple miaƒe nua eye ato ŋuti la. Ebe ele nam be mawɔ ame si dɔm ɖa ƒe dɔɖoɖo ƒe dɔwo. Zi ale sie ŋkeke li. Zi ale sie keke li le anyigba dzi. Elabena kpɔɖa ezã gbɔna si ame aɖeke mate ŋu awɔ dɔ aɖeke o. Yi gɔme nye be eƒe lɔlɔ̃ na eƒe dukɔa menye nuƒome ye wòle o. Ele nu ka ŋu? Le eƒe dɔwɔwɔ. Megblɔ be egba ɖeɖi tenti ye ta mina magbɔdzɔe vie o. Mina magbɔ ɖe eme vie o. Ebe le nam be mawɔ dɔ la, ame si dɔm la ƒe ɖoɖo elabe zi aɖe si ŋkeke li. Elabena zã gbɔnɔ dodo ge si ame aɖeke magate ŋu naneke awɔ o. Eye ebe le Yohanes ƒe agbalẽ ta enyilia me kpekpe bla 49 ƒe akpa velia ebe nye la mede bubu fofonye ŋuti. Nye la mede bubu fofonye ŋuti. Nenye be nelɔ̃ miade dukɔa ade bubu fofo ŋuti. Ebe yɔgblɔna be ɖe ame ne metsɔ na mia si fia na tɔa ƒe aƒe o. Ɖe míele bubu dem mía fofo ŋutia, Yehowa sie nye mía fofoa, ebe ne menye fofo na mi ɖe afi kae nye bubu le. Fi kae nye bubu le. Ne míele bubu dem ma ŋutia, dukɔ yi me míele míade bubu ŋuti koe. Ɖe mienye be naneke meli si Mawu mewɔ. Mawu wɔ anyigba alo ne de bubu ma ŋutia anyigba si dzi ne le ade bubu ŋuti. Ne de bubu ma ŋutia ade bubu amegbetɔ ɖe sia ɖe ŋuti. Ame la da xɔ Yesu o, ame me da xɔ Yesu o, ade bubu ŋuti. La abosam wɔ ame kpɔ ɖe. Abosam wɔ ame ɖea. Ne lɔ̃ Mawua mate ŋu abia be ame aɖe ne ku o. Ɖe menye woe o. Ebe nye la mede bu fofo nye ŋuti eye miawo la miele gbegblẽ, miele ŋukpedodo, miele vlododo kɔm ɖe dzinye, miele vlodom nye ya. Nenye be nelɔ̃ Mawu eye nelɔ̃ Mawu ƒe dukɔ ɖe, ɖe esia anye kpeɖodzi na wo be ame aɖeke mado vlo gbe ɖe o. Wodo vlo Yesu ta woado vlo wo. Fa. Nye gblɔ be ɖe nayi nava nɔ nu wɔ nane wɔm be ne ɖe mɔ na amewo katã woado vlo. Elabena fiafia ame ɖeke mekafuna fiafia o ɖe. Ne fifi nu ka wɔna o. Woado vlo alo. Nɔvi ɖe gblɔ na mi tsɔ be fi ɖe gbe yi va yia wole ame aɖe le OTR ezã me eya va yi afi ma yi fifi ge ezã gave ye teƒea dzikpɔla yewo se nuwo va yi ke ɖe ame ŋuti wokplɔ avu kekekeŋa ye wòkɔe kɔ lé da ɖi wode kpɛnkpɛn alɔ nɛ ɖe yibo ne kafia ame nu kɔ wɔ nɛ fiafi du kɔ wɔ nɛ o ta le yi wògblɔ woado vloe ta eyi wògblɔ nu yi wògblɔ na me nye be eyi wòva yi ke ɖe ŋutia teƒea ŋudzɔla gbɔgbɔ be yeɖe nu sia nu le ŋuti wòle Adam babua me misa Adam babua gɔme ele ama ye wòde kpɛnkpɛn kɔda ɖi Mawu hã ƒe nu be ame baɖawo meva ka ame baɖa ok
Mais yo me nya mawo va kavo. Pas me de va kere ti be. On est de mon et ya wene zireka. Soja o va va fi o va. Soja o me nya mawo. Ta o soja o lo no be. Ani o mi va vole. Mi dula ke wene fi yo ya va va. E ko fu ko bi va cha le fi ya. O me nya mawo. Ta ne fi ya. La me go to we. Go se me nye we. Wa cho ta ya ade shen no. Wa shen na no du ya le be wa nya no popom. Ta wa ko e petro reji. Do nya di video le film ta wa si mati si ko wa di video wa fia. Ba bo on to ejo. Ta ne fi ma mako to po kontio. E kama nri ate va no konye vlododo. Ni be na ba on mo do motodo. Ga ke Yesu va me fia ma de ke wana ne ko. Mo ko na ne ke la me de ke si akpase so. Mo drop on dot von du majo. Ga ke o do vloe. Ta ne ye Kristo to. Na lo mau ba afia. Aten va me ba mo ado vlo. Ke me ye si ataye na glodo be ye magazole. Fofo la fe alon lojio. Amen. Ils ont rien ingo. Dedans fait Yesu sienye padem nami le lolona amade du comme et le gogona yibena mi kata no viwe miye. Et mi gayo amade ken le anigbandiwe to. Il va être Matthieu pas dans le tableau avec vos étons. Pourquoi eni plein acier que mais mi katan no viwe miye. Alléluia. Ne ebe eyo be manye no vie. E que ma me po ebe e do de siwe manye ma uvi. Ba de quoi? Na ne que me lengo na vinyenye le ma ma e ya ko ye to na me sia me ye le me ta to gbe yo vi me le ma aussi o mais ko mi le nya comme ça ma to gbe yo vi me le ma aussi o ta ame sia me ye le ma me la ma o vi o nye ta ne ye mi kata mi nye ma o vi wa e ke ma me ade ke me le mi ado me atenye to na no via o me ko e obe ela bana amadeka ko enye miato enye amesi le jifo tani nye ba miato le jifo la ke afika to enye hein madeku e ko na besi avec besoin ni menye pada po toro ni menye pali mo toro ni menye togo toro ni menye afrika toro Figa menye. Hein? Di photo. Yombe Didier di photo. Matona. Amen. Amen. Kama mayo amere habe Elia di photo. Mayo amere habe Raymond di photo. Mayo amere bana Gisne di photo. Mayo amere bana Bernadette di photo. Mayo amere bana Ama di photo. Mayo amere bana Abigail di photo. Mayo amerebe Eli di photo. Mayo amerebe Rita di photo. Mayo amerebe Emile di photo. Mayo amerebe Essie di photo. Mayo amerebe Elizabeth di photo. Mayo amerebe Jeff di photo. Mayo amerebe Akwele di photo. Mayo amerebe Louis di photo. Mayo amerebe Emily di photo. Mayo amerebe Gauthier di photo. Mayo amerebe Paul di photo. Mayo amerebe Alice di photo. Mayo amerebe Rebecca di photo. Mayo amerebe Wisdom di photo. Mayo amerebe Julie di photo. Mayo amerebe Lucien di photo. Mayo amerebe Paul di photo. Mayo amerebe Kevin di photo. Hallelujah. Di photo. Igamenye ba nyakpa egbobe fofo di photo po lolonu la e miawo le anyigbandi maka nu iye wa reva
mia jio. Amen. Nemi le gbɔgblɔm be mienye dziƒotɔa, ele gblɔm be na fofo le mia si. Amen. Le Francis Yovo ƒe gbeme ɖe, papa woŋlɔe kple p, r, e. Ne mie ekpɔ eme, ele gbɔgblɔm na mi be na miatɔ eyae nye miaƒe domenyinyi. Mia, le Israelviwo dome, ame yiwo le vevie na Mawua, ewo nye subɔla, eƒe nunɔlawo, subɔlawo, nunɔlawo. Wa ŋɔŋlɔ na mi nye be mi amewo le Kristo me, mi katã mi nye nunɔlawo. Enawo ma anyigba na Israelviwo katã, gake subɔlawo mexɔ anyigba, mexɔ domenyinu. Nu katã ebe eyie ŋutɔ nye woƒe domenyinu. Anyigba ate xɔ egbe, eya nɔ agble de ɖe dzi. Eƒewo megbe anyigba ku. Anyigba meku na amewoa, ne eƒã nu ɖe dzi magawɔ. Mawu kuna. Enu nyui vɔ na Mawu mea. Ebe yie nye miaƒe domenyinu. Da ɖe, ne enye Kristo tɔ, eye nya be ye lɔ̃ Mawu ɖe, na be Mawua ne nye wo kesinɔnu. Nu bubu aɖeke ne gadzro wu Mawu o. Lɔ̃ bena nate aɖe asi le nu sia nu fa bena Mawu ɖeɖe ne kpɔtɔ na o. Gblɔ na wo be ɖe mite xɔ nu sia nu le asi nye. Ne mi gbegble ye suri nam koa, esu nam. Ƒe ma ke ele nu ƒom na mi tso ametakpɔla ŋuti. Mawu ma eya nye mia takpɔla. Eya gblɔ tso mia ŋuti be ɖe madzɔ mia ŋuti abe nye gadaglamakui. Eya gblɔ be ɖe naneke mate ƒo naneke le nye asi me o. Eya de se na vɔ̃ɖitɔ la be megaka asi nye nyagblɔɖila, megaka asi nye amesiamina ŋuti, eye megawɔ vɔ̃ aɖeke nye dɔla nyagblɔɖilawo o. Eya gblɔ be malé be na o, makpɔ ta o. Eya gblɔ be na ɖe evi nɔ, ɖe adzi nɔ, aŋlɔ via siwo le no nam be mahã. Ebe nɔɖi le ta ƒo be ao. Alakpae. Evi nɔ ŋlɔ viwo be no meŋlɔ viwo be le kɔ ate ŋu da wo ɖu o. Evi nɔ le via ɖam le ɖuɖu me. Evi nɔ xɔ adze, mekɔ ɖe ya ŋutɔ via be nana le adzegbewo ɖana ɖuna. O na ma le gbɔgbɔ be ne xlẽ wo Biblia nyuie akpɔ be le Biblia me dɔtoa, nyɔnu vewo va do fi, do ha. Ok, enu me li mi ɖuɖu mu a. Ngata me le mia si ɖo. Me mi ŋutɔ miatɔ ya. Ok, egbe ɖe miaɖa tɔ nye aɖu. Mianɔ agbe ɖe ŋkeke etɔ̃ ŋkeke adre. Nyia gbe ɖe miaɖa wo hã tɔ wo aɖu. Vi nɔ wema. Ta Yehowa be ɖe evi nɔ ɖe, evi nɔ aŋlɔ via si le nonom la be. Gake nye ya, nye maŋlɔ mi be yakpɔ. Eya nye mia takpɔla. Mi me da agble kpɔ ɖo yi. Nye agble me eme ti le. Ma agble va to na nyɔnu ŋuti. No zɔ ka ɖo mango ti gɔme, ye mango le gege ɖo butubutua. Ebe evi nye ko be fa lo. Vɔ wontɔ kɔ asi kɔ tso wontɔ be ta. Mango va dze wo vi be ta hã me ka o. Wo nya gble kple nu ya be vi nye. Vɔ asia ɖe tsɔ ya ŋutɔ be ta. Vi nɔ ŋlɔ na via be. Gake Yehowa be ɖe evi nɔ ate ŋlɔ via be ye ma ŋlɔ wo be kpɔ. Nye ta wo kpɔ la. Mawu eya nye miaƒe mɔkpɔkpɔ. Ne Mawu le asi wo ɖe, mɔkpɔkpɔ ma bu ɖa wo kpɔ gbeɖe o. Ebe Mawu ma ɖe eya nye miaƒe nyuitɔ kekeake anyigba nyuitɔ Eldorado. Ta nenye be ewɔ Afrika tɔ ne xɔ Kristo wònye aƒetɔ na wo ɖe. Mega nye be na ya fia ɖeke be na va dzi na no. Nu yiwo katã nye nyui si fofo la ɖo na wo ɖe, woava tso le afi yi ne le ya. Hallelujah. Hallelujah. Bebe a nu kɔ? Ava tso le fi yi ne le ya. Mia Kristo tɔwo ɖe.
Gado mia. Mie vuvuna. Mie chuaka. Mie gbana guzu. Egbere ma yiro. Ba wo subo la si o. Ta na wo de vuvua. Na ko yo. Anyigba chuchunu. Wa nya meyiwe nya agedada ba ya. Na wo vuvua nka na ona. Na dia bi kple kadenti. Anga. Ate. Je me nya wo kple avo vuvu be nya glo me lo. Wo nto wo ametia na vuvu. Egbere gali na wo mia na amo pombe ba yi. Fine. Ka ke wo nto awa gbe avuvu. Yehowa de. Eye to ge ma ko fugbo. Mo do li na mo. Eye nyi to la. Ato. No to de. Devi me. Ana ye glona ko ya adu se nu ko la te wa. Na mo cho abi pleka. Na mo to nu po. Avele ke ne te do, me te kla bi pleka. Afi onyo nya kwa leke ya. Dai mo glo mai dokita sukua, mo nkunu na mo ya amoko na tonya, amoko na ko atonya te fe. Ne mau tore. Aganyu tsan. Mia. Ame ade ke ma ten aglobe no agbe. Cho devi kaka ba tie mo kwa bi po. Eta medoa awu abo lobo pla atatra la ko dona. La abikpa sugbɔ le ŋuti akpa. Wodi be ona abikpa wo lɔ. Haleluya. Vɔde. Abiyo mie xɔna be Kristo tɔwo de. Woba kpawo menya kpa yiwo mia nɔ la mo. Mia kɔ anɔ fafia me. Elabena ame ye wu abia na mia enye mawo. Ne tɔnua tɔtɔa etrɔ zuna tsɔdodo. Haleluya. Bia ba bi kpa ma wo zu da sedidi si mi ana amoas e yo glo na nye ba mountain wo ya la me ya fa gbe me ni ha ma tere ma o manti ma be ye to na ni gado me ye ba glona ye ba bi na gloso enu abi ele bo onko wa joy allo wa glona be amagboto yo glona be atia no le devi me ekwe wa tenga joy neti vokwa jojo bo galamu ake mawu ya de ejo na mesia me ka pe yi ne ho ete ho pe alofa e de mo na mawu kwa ajo enye mi ajo la mawu de e ya renami bebede me ka pe yi ne ho mawu aten aho mawu anagero ete ho pe blani ete ho pe alofa de ka blave ete ho alofa ton te xɔƒe alofa asheke abe Enoch Adam ete xɔƒe alofa asheke bla adevo asheke abe Metusala mawu ya agate ahe anahe o negbe de mo ne ko eye nana bena eye nye ame si wɔ ne be mi wɔ anu onyona nye onyoglo dze le me o dze afia to dze agato abe ewa me yenye be mawu nye etoa ma wonu wati apojio. Hallelujah. Eye ana dukoa ayingo. Oui. Paulo apostolo eya ha ponuto efe lolona efe deju ntinami eju efe jua abodifo ene mi nye bena gaimo nye sola china Kristo ponusro la oyome be ya chro ba ho modede be ya yide kaka Damasco ya va ele Kristo yo mejela si o si fima afie Yesu va de dokifie le moji Yesu de dokifie vokwa nu gbanto yo blanye nu kana jibe mawo yo de fie vo ebe nye me kpɔ nye agbe nane ke o nye Saul nye Paul ba gbe ya me di nane ke le ŋku nye me o eye nye me kpɔ be exɔ asi na nye ŋutɔ ka gɔ hã o
nu si le vevie nam la eye nye be mawu nye mɔzɔzɔ la nu edu di me keke si wokɔ ɖo ŋgɔ nam la ele be mawu nu nuka gblɔm Paulo le na mi o eye nye be ne mie be mienye mawu ƒe dumevi ɖe mi ma tsɔ mia ɖokui anɔ sɔsɔm kpakple ame bubu aɖeke ama womedzi míaƒe enye míawo katã wodzi zi ɖeka o ne mi kpakple ame aɖe mi nye venavi hã womedzi ame eve prapa zi ɖeka o ɖeka ye wodzi ta ame sia ame le yetɔ ƒe akɔnta nage ɖekpe eme kɔ ame sia me eta ɖe ame sia me aƒu eya ŋutɔ ƒe dzo ta megagblɔ be ɖe fore mɔmɔdzi ƒu mota nye hã nye ma ƒu dzo dɔde asi yio xɔ tso mawo gbɔ ame nye o eya le akɔnta nage ewɔ nyui o wowɔ nyui o ame sia me ŋutɔ ana be akɔnta ok ama da kple tutu etɔa meƒoe o eɖui eta nye hã va da kple tutu na tɔnye awo wola ɖe wòanyo le ma te ŋu ɖe wòanyo wua ye ma da ɖeƒe me kɔ o ndi ganyi gawo ya ƒolo ame ya gale alɔ dɔm enye va yi mla awo etɔ be nye ma ni Paulo le gbɔgblɔ be ebe mawu nye emɔzɔzɔ nu dzuɖi me keke yewo ɖo na mawɔe wòadze go eye subɔsubɔdɔ si eme xɔ le nye aƒetɔ Yesu Kristo sia mawɔe wu enu si enye be maɖi ɖase tso mawu ƒe amenuveve ƒe nyanyui la ŋuti menye be maƒle anyigba matso aƒe ɖe dzi ne maxɔ ŋkɔ ebe mawu nye subɔsubɔ dɔ si mexɔ tso Yesu si enye gbeƒã ɖeɖe nyanyui mawu ƒe amenuveve ƒe nyanyui la mawu eya nu amen mlɔeba míagblɔ bena míase mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe gbe le Yohanes ƒe agbalẽ eta blavelia me Biblia nu ƒom na mi tso ale yi Yesu Kristo fɔ tso ameƒoƒo dome ŋuti eye eƒe nusrɔ̃lawo ƒoƒu ɖe xɔtaxɔa me eye wotu ʋɔtruwo katã flesiwo katã eƒe wo de ati vɔ me ɖe wole vɔvɔm kasia kaka wakɔ to lia Yesu do ɖe wo dzi meƒo ʋɔtru ɖeke o meƒo ʋɔtru na ame ɖeke o meƒo flesi o wokpe le wo dome ebe ŋuti afa na mi bigavɔ enye ye akpɔ ɖa nye asiwo ye gatagbadzɔwo teƒewo li nye kpɔ nye axadzi akplɔwo teƒea li dzidzɔwo gbɔ gba be o mi gavɔ mi tsɔ nane le nye asi nuɖuɖu aɖe le mi tsɔ mi akpɔ ebe menye ame kuku menye ŋɔli ye menyo ŋɔli meɖua no nye ma ɖu nuwo kpɔ eƒo nu kple eye wodzo eye wodzo vɔa Thomas va Thomas ya menɔ wo dome afi wòva ma o wogblɔ Thomas be Thomas míaƒe tɔ afɔ eye mi ekpɔ me kɔ na eleke me funa mo ya Yesu fɔ ok ili da ɖi meɖe yi be yokpea ne nye Thomas hã nye mekpɔe kple nye ŋku o yokpɔe kple nye ŋku o yikpɔa nye asivi dea ele so gatagbadze yewo kɔke ta nye wogblɔ matsɔ gãtɔ hã lo eya ko meɖola kɔ de gatagbadzea be teƒe akplɔ yewo kɔtɔ be ahada elolo nye asi ne nye metsɔ nye asi kɔ de be akplɔ be teƒe oa nye mexɔ ge se gba nye medzi xɔ ge ase tsɔ be efɔ kɔsiɖa ɖeka megbe le gaƒoƒo ma tutu me Toma hã li kpakple tɔwo kɔ tolia egado ɖe wo dzi ebe ŋutifafa na mi ŋutifafa na mi ŋutifafa na mi abe ale si fofo la dɔm la nye hã mele mia dɔm leke fofo la de ede kpakple ƒe ŋusẽ blibo bɔ nu ka
Boy, wa va y na agbe. Amesi aussi agbe melo. Nenema Yesu le nyo hami adom egbe. Yo boy. Mi hobo kokwe la. Amesi opo nouveau mi ato akewo la. Wa ato akewo. Amesi opo nouveau mi ale dari na la. Wa ale adari na. E yata nenye be ne be yenye jumevi. Yenye be ye lo mawa. Amesi ame ye jagole ji. Choki. Amen. Amesi ame ye jagole ji onu ko. Ala bana na lo mawa. Ala bana na nya be ha ye jagole ma ji vo onu ko. It's okay. Yo go toma. Zola. Ko asibide. Na ba de katagba je vote fe. Ko asi na ba de nya hada. Toma be. Mau. Toma. E fi ne kwe ne kwese ya zo. Ya yera to wenye amesio mo kpo vo kwese. Mo pobe Yesu va ye pankuma. Va blona yebe. Ale si fofo la dom la. Nenema kenya ha mala dom. Va kwese. Ba edoye. Blense si ma o chone la. Eye epeta doji no enye bena amo kata wa kpo agbemavo. Yina da ya se cho agbemavo nti no ekama musio fofo la jero yina wala paswasio e Jésus-Christ encore. Amen. Nyando gbere. Tite afọji nyando gbere. Atuna ma be yo ise. Nka jore ni ajibe.